Pomaže Bog, dragi gledaoci, srećan praznik. Moje ime je Sava Samardžić, a vi gledate emisiju Razgovornik. U našoj današnjoj emisiji imat ćemo goste koji će nam govoriti o humanitarnom radu i o situaciji na Kosovu i Metohiji. Također ćemo govoriti i o etnologiji kao nauci. Slušat ćemo muzičke numere i poslušati duhovnu pouku za početak naše današnjeg druženja iz knjige Kapi žive vode, misli za svaki dan u godini. Sveti Grigorije Bogoslov. Najlakše je obmanjivati samog sebe i gorditi se pustom slavom. Smatrati sebe za nekog, a pritom ne biti ništa. Da čujemo muzičku numeru i da krenemo s emisijom.
rekoh u uvodu emisije, govorit ćemo o humanitarnim organizacijama i o našoj braći na Kosovu i Metohiji. I upravo se pre nekoliko dana sa Kosova i Metohije vratio Zoran Ćirić ispred humanitarne organizacije Svi za Kosmet, pa će nam govoriti o aktivnostima svoje organizacije i o stanju na Kosovu i Metohiji, onako sveže iz prve ruke. Pomaže Bog i dobrodošli u emisiju Razgovornik u studiju televizije Hram. Bog ti pomogao, Savo, i veliki pozdrav za vaše gledalce i hvala na pozivu. Drago nam je što smo ponovo ovdje kod vas gosti. Nismo se vidjeli nekoliko mjeseci, još od vremena pandemije, pa da vidimo kakva je situacija što se tiče vaše humanitarne organizacije, dokle ste stigli, kako ste pregurali proteklu godinu, što se tiče akcija i svega onog što prati rad organizacije. Pa jeste, ovako, pa da, mi smo zadnji put bili sa Milicom Mandić kad smo za SMS broj pričali ovdje i za celu tu akciju. Od tada je prošlo dosta vremena, mi smo imali, celo leto smo bili aktivni i ja koliko vidim i kao i većina naših sunarodnika i mnogih organizacija i mnogih ljudi koji se bave poslovima, mi smo baš dosta zapeli jer nismo znali kad će neko novo zaključavanje i vidim da je u stvari to pojava koja je u stvari mnogima bila, da su ljudi su više zapeli, da se plašili neko novo zaključavanje, a na kraju su svi imaju neki rast. Pa tako smo i mi. Definitivno, znači, ovo je jedna godina koja je bila teška, koja je bila puna neizvesnosti. To je ova prethodna, znači 2020. Puna neizvesnosti, ali smo i mi kao i svi trudili se da nađemo neke svoje puteve, kanale i da pravimo akcije za naš narod na Kosovu i Metohiji, naš narod i svetinje. Tako da smo prethodnu godinu završili sa sigurno i mi jednim rastom procentom u odnosu na prethodne godine. One tamo, znači od 2019. 18. pa nadalje. Ali to je sve i se malo povezuje sa tim što prolazi vreme. Prolaze godine i ljudi gledaju naš rad, spoznaju da to ide sve u prave ruke i onda se po prirodi to samo po sebi širi. Tako da smo imali, znači, vidovdansku akciju, imali smo, znači, pre toga, kad smo mi bili kod tebe, imali smo, to je bila, znači, vaskršnja akcija, pa smo onda imali vidovdansku akciju, pa smo u oktobru sproveli akciju da hleba bude više u saradnji sa braćom i sestrama iz organizacije Baštionik iz Banja Luke. Tu smo sakupili za, da se osjećam, 10 tona brašna u narodnoj kuhinji i već smo onda ušli u jednu veliku akciju, to je sad ova akcija podele paketića. Samo da se nadoveže na ovo prethodno, znači jedna od lepših stvari koje smo mogli da radimo, to je vidovdanska akcija, gdje smo, između ostalo, smo pomagali i neke porodice, ubacili smo da, na akciju smo dali u stvari, na akciji sakupljanja novčanih sredstava za obnovu crkve Bogorodice Ljeviške. I mi smo tu, znači, pored, mislim, 2 porodice mislim da su bile i narodna kuhinja, mi smo tu pomogli, znači, obnovu Ljeviške sa 2,5 miliona dinara, što uopšte nije malo, znači to je oko 22.000 evra. I sada u dogovoru sa ocem Đorđem, koji je starešina dole, imamo blagoslov vladike za to, naravno, dogovaramo da učinimo jednu veliku stvar, ajde, da kažem je sad, pa valjda neće da poremeti planove, ali uz Božiju pomoć. Gledamo da postavimo ikonostas i to je već otišlo na jedan visok nivo. Prošlo je naš Zavod za kulturu i zaštitu spomenika i znači otišlo je na UNESCO. Sad samo čeka njihovo zeleno svetlo, što po nekim pričama bi trebalo da bude. Ja iskreno verujem, ako Bogorodica bude htjela da to tu stoji, to će stajati, a ako ne, nema veze, znači opet ćemo nešto drugo da uradimo na crkvi. Bitno je da su sredstva prebačena na račun crkvene opštine Prizren, to sad tu čeka i da vidimo šta ćemo da uradimo sa tim. Tako da to je jedna od stvarno lepih stvari na koju smo, možda se kaže, ponosni, jer da mi ugradimo deo sebe u tu svetinju, ja mislim da nema tu veće časti. Tako je. Htio sam da te pitam još nešto. Zapomenuo si SMS broj Milicu Mandić. Ajde da samo još jednom naše gledalce podsjetimo o čemu se radi i dokle se stiglo sa tom akcijom i da li ta akcija još uvijek živi u nekom drugom obliku. Tako je, pa mi smo kao organizacija se ove godine prvi put potrudili, aj tako da kažemo, da dobijemo SMS broj, jer to je do sad bilo, mislim i uvijek je bila jedna zahtevna procedura u kojoj nismo, jer smo godinama razmišljali da li da uđemo u to se čeka, to treba veliki postupak, treba i malo i da se nađu neki ljudi da to pomognu, poguraju, ali kako su nas zatvorili u martu, kako je ono sve krenulo, svi se sećamo, mi smo u stvari skapirali da mora da otvorimo SMS broj, da je to jedan od načina prihodovanja na daljinu, da svi koji smo zatvoreni po kućama možemo da pošaljemo jedan SMS broj. Kod tih operatera je u stvari, znači može da biraš da li će bude 100 ili 200 dinara SMS, mi smo počeli znači za početak sa tih 100 dinara i traje ugovor 6 meseci koji je istekao u oktobru, se sećam, i mi smo produžili, znači tražili smo zahtev, podneli smo zahtev da se produži SMS broj i oni su odobrili
odgovorili jer su zadovoljni, podneli smo im kompletan izveštaj i od tog sakupljenog nosa smo kvalitetno pomogli 3 porodice, znači u građevini, u izgradnji kuće, štala i u vezi skupljih stvari. A sada ćemo vidjeti, znači naglašeno je da je to za srpske porodice na Kosovu i Metohiji, pa ćemo da vidimo zaista koliko se sredstava sakupi kroz tih par meseci ili ti pola godine i nakon toga ćemo da vidimo gde ćemo to da usmerimo ta sredstva. Inače, evo ja ću iskoristim priliku da pozovem sve vaše gledaoce, znači da pozovu da pošalju SMS na broj 4030, ukucate bilo koju sadržinu, znači možete u broj 1 recimo, pošaljete na broj SMS 4030, cena poruke je samo 100 dinara i dalje, pa svako pa na svojoj mogućnosti može pošalje i više poruka i to transparentno sve radimo, znači na našem sajtu, sve se vodi i evidencija svakog meseca koliko je poslato, to smo u ostalom i u obaveznoj ugovori sa operaterima, tako da to uvek stigne na pravo mesto, u prave ruke. To je dobro i to je važno da, što kažeš, ljudi prosto prepoznaju organizaciju i da veruju da je novac koji su poslali stigao na pravu adresu, odnosno da će ti novci neko biti pomognut. Sad da se malo približimo ovim skorašnjim datumima, vi ste pokrenuli akciju prikupljanja novca za pravljenje paketića i odneli ste veliki broj paketića na Kosovo i Metohiju, pa ćemo sada malo naše gledalce da upoznamo sa tim i da nam onako donesu sveže utiske sa Kosova i Metohije vezano za samu akciju. Nedavno ste došli, bili ste dole 10 dana, kakva je situacija, kako živi naš narod i kako se deca raduju paketićima. Jedno široko pitanje. Tako je. Pa ajmo ovako da krenemo od početka samog. Ova akcija paketića je stvarno jedna lepa akcija, ne možda koliko se nešto kvalitetno pomogne nekoj porodici ili nekom detetu na način da sad od toga može nešto preterano se živi, ali definitivno u tom sumornom svetu koji se dešava na Kosovu i Metohiji, nažalost, ovi paketići su deci velika radost i mi imamo informacije o ljudi na koji žive na Kosovu i Metohiji, naših i prijatelja i monaštva, sveštenstva i roditelja te dece, da svake godine kad se približe praznici, deca znaju šta ih čeka, ne samo od nas, još od mnogo drugih organizacija i da se raduju toga. Tako da ona ima veliki značaj što pre svega mi deci ulepšamo jedan period tog meseca kad se to podeli, konkretno se pričamo o januaru. Oni, zamislite sad u jednom onako pustom selu gde je zima, svako zatvoren u svojoj kući, nema kulturni centar, nema nekih događaja, nema ništa. A i zabranjene su. I zabranjene, tako sad zbog ovo. Ali inače, znači govorimo o prethodnih godina i kad se tu pojavi jedna grupa ljudi koji su došli da, to je neki način, to dođe kao predstava, znači došli da njima naprave jedan događaj. I kada ih okupimo, kada izdelimo te paketiće, kad im se nešto kaže, kad se nešto otpeva, mi smo dobili informaciju u stvari od naših ljudi da se o tome danima priča, što ja verujem, ja sam već napravio sliku u glavi kako je njima stvarno to radost, kad kažem u tom selu, nekom manjoj sredini, pogotovo južno od Ibra kad pričamo, kako njima znači to dosta. I tako da ova akcija paketića je postala tradicionalna, evo već 6. godinu nama. Počeli smo sasvim slučajno bez ikakvog plana, bilo je ajde da se obraduju deca, neko je predložio od naših ljudi iz organizacije, nisam ja, nego neko rekao hoćemo li, ajde slobodno, prihvatite se toga, ja sam rekao kao tu organizaciji predsjednik imate blagoslov, krenite, ali preuzmite to na sebe i to je krenulo na neki način skroz spontano, ali preraslo u veoma ozbiljnu akciju, gde smo evo prethodne godine koje smo se ponosili, sakupili 7.300 paketića je bila prethodna, ona tamo je bila 5.300. Koliko ove godine? Vrednost akcije prošle godine je bila 120.000 evra, što je nama bilo sjajno. Znači, pored sakupljenih slatkiša i tih paketića, sakupljena su i novčana sredstva. Mi to zovemo sad praznična akcija, već je od 2-3 godine, gde u sklopu paketića i ostane dosta novčanih sredstava, jer napravimo već paketiće i nema potrebe više kupovati, jer vidimo da smo došli do onog maksimuma koliko je dovoljno u stvari. I onda od tih novčanih sredstava koji ostanu, mi u sklopu te praznične akcije pomognemo uvek. Prošle godine smo uputili 3 pomoći u narednih par meseci od tih para, 3 pomoći Narodnoj kuhinji, pomogli smo 2-3 crkve, ne možem sad napamet, pa zato kažem 2 ili 3. Jasno. Pomogli smo 20 i nešto porodica, da se ne slažem, 24 ili 26 porodica, platili smo za dvoje dece lečenja, ona skupa, to je učestvovali koliko možemo, platili po 500.000 evra, veterana, jednog pomogli. Zatim, ja sad to sve pokušam da izvodim iz glave, to je bilo znači pre godinu dana. Zatim smo stipendirali 2 učenika na godinu dana, znači 2 studenta, od toga jedna devojčica koja je nažalost umro, otac glava kuće.
I sad ne znam sve to napamet, ali jedna ovako sve obuhvatna akcija i opširna gdje se stvarno uradi kvalitetno, znači zato što upravo sad ono što pričam, znači akcija koja je prerasla u nešto mnogo veće. A ove godine smo imali još veći rast. Može da kažemo da smo imali rast od pa skoro 100%, ali malo manje kad gledamo cela. Mi smo negde proračunali da u ovom trenutku treba da još podvučemo crtu, jer pre neki dan još traju u stvari podela paketića, znači nije gotova. A smo i mi došli pre neki dan, kao što si rekao, sa 10-dnevne podele, a pre toga je naš član organizacije Đakon dole sa Kosova i Metohije. On je delio paketiće još jedno 7 dana, tako da to već traje 17 dana, danas nešto 18-19, to je neki, znači 20 dana. A zašto toliko? Znači, da dođemo do te u stvari glavne informacije. Ove godine smo sakupili blizu 14.000 paketića, smo napravili. A mogu da kažem u stvari cifru koja je tačna cifra. Tačna cifra je 13.890 paketića. Bili smo blizu, bili smo 13.820. Da kružit ćemo 14. I onda smo napravili još, namjerno smo napravili 70 paketića, sad je 13.890, simboličkih 1389. godina. Godina naše Kosovske bitke i našeg puta, našeg naroda koji smo tada dobili. Tako da smo od toliko broja paketića pokrili bukvalno cijelo Kosovo i Metohiju. Svako dete dobilo paketić uzrasta od rođenja do negde 15 godina, znači otprilike do 8. razreda. Može se desi, ograđujem se uvek, da neko u trenutku na podele neka beba ili neko ko ne ide nigde škola, vrtić, da se nije našao tu, pa može tako desi da neko slučajno nije dobilo, da je otputovalo negde i to, a da nismo znali za njega, ali bi trebalo da je 99,99% da su svi dobili na Kosovo i Metohiji. Pored toga, ove godine smo se prebacili na Bujanovac, zahvaljujući našoj prijateljskoj organizaciji Ujedinjena Srbija. Oni su nas zvali da se podeli u Bujanovcu. Od te cifre, od 13.890 paketića, izdvojili smo 600 paketića za Bujanovac i tu sela okolo. Lično smo na Svetog Savu tamo išli. Proslavili smo tu, znači bili na liturgiji, bio je vladika Pahomije služio, posle smo bili na ručku, na proslavi i obešli još tu par sela okolo i podelili lično paketiće, što je za nas vredno iskustvo. Nam je rado stvarno da se pojavimo deci i da delimo paketiće. Ono što moram da napomenem, što je zanimljivo stvarno sad u ovoj akciji, nas je išlo 12, spakonih u 2 automobila, imamo malo veće automobile, sedmosede, od čega je bilo i 3 dece. Znači, jedan prijatelj koji je, eto, da ga pozdravim, Zora naš iz organizacije, je dobio skoro 5. sina, krajišnik čovjek sa Busija, i rade na natalitetu, što to tako treba, kad bi da Bog da svi tako radimo. On je poveo svoje 3 dece jer nije mogla majka da čuva. Trenutno su dobili, ima skoro 2 bebe, jednu baš malu bebu i jednu malo veću bebu. I to je na kraju ispalo baš dobro. Znači, to 3 dece je u stvari isto delo svojim drugarima. Imamo neke slike gde bukvalno oni daju ovako u 8. razredu, znači deluje kod oni primaju paketić. Ali bila radost to sve. Tako da smo, eto, nas 12, a to 3 dece i 3 devojke koje su bile u ekipi, smo uspjeli da posjetimo i Bujanovac. I ono što je zanimljivo, čemu se nadamo sada uskoro, je da smo i kao organizacija smo rešili da i mislimo na naše ljude na Baniji, koji su doživjeli ovaj katastrofalan zemljotres. Nažalost, evo, došli hladni dani, oni ljudi i dalje već su uveliko hladni dani. Oni muče muku, ja sad sam skoro vidio slike negde kod njih je padao sneg, napadao dobro sada. I mislimo i na njih i na njihovu decu, pa gledamo samo da vidimo koji ćemo datum, da li ćemo oko Sretenja da odemo na praznik, da obradujemo njih tamo, ili ćemo možda neki drugi datum da izaberemo, ali to je u postupku. Negde oko 400 dece ima na području srpske dece, na području, znači, Gline i Petrinje, iz tih sela okolo. Sve smo u dogovoru sa svešnicima koji, eto, svi smo čuli stvari koji oni ulažu trud oko svega toga, da se osvrnem i na to. Znači, to nismo spomenuli. Znači, nakon oktobarske ove akcije i akcije paketića, oktobarska, kažem, ova da hleba bude više, i na akcije paketića, kako se desi ovaj zemljotres, mi smo na molbu i većine naših članova, imamo, kao što smo njega rekli, taj brat Zoran, on je baš iz Petrinje rodom, i ima naša Ana iz Dortmunda. Oni su hteli da sami, da mi svi izdvojimo svoja sredstva, svoja novčana sredstva, da pomognemo našim Srbima tamo koji su doživjeli tu tragediju. I onda smo pokrenuli akciju za to. I priključila nam se eparhija Mileševska, znači vladika Atanasije je blagoslovio, i imamo kutije postavljene i u Mileševom manastiru, imamo kutije postavljene i širom eparhije njegove.
eparhije Mileševske i to treba sad uskoro i da se prazni, da vidimo rezultat koji će da bude, ali za nas, evo, koji se ne bavimo krajinom, baš nam je program Kosovo i Metohija, mislim da će biti i više nego dobar rezultat, znači negde očekujem bude oko 10.000 evra, možda koje više, što je odlično, to bi recimo bila 3 kontejnera za neke porodice kojima je sad to potrebno. Tako je. Tako da, eto, to je još jedna lepa akcija koju smo sproveli usput paralelno sada s ovim. A da se vratimo na akciju paketića, o čemu smo sad krenuli da pričamo. Znači, tu smo skrenuli stvari, jer smo pričali o Bujanovcu, pa prešli na Baniju da imaju paketići i tamo. Gdje god živi naš narod, vi stižete da obiđete koliko ste u mogućnosti, što je velika pohvala i veliki značaj. Pa tako je, mislim, u principu ne možemo da zažmurimo negde ako je negde neka tragedija. Ne do Bog bilo gde da se desi. To nas i uči Kosovski zavet. Tako je, to moramo svi da kogod da smo, gde god da smo, šta god da smo, u bilo kojoj formi, moramo da uložimo truda da pomognemo našem narodu gde god da je, jer sutra ne do Bog trebaće i nama. To je prosto tako. Znači, mora svi da se držimo zajedno na ovoj planeti, ljudi smo ovde i treba da budemo jedni s drugim. Da se vratimo na paketiće. Tako, se vratimo na paketiće. Pa da, akcija paketića ove godine je stvarno bila jedna jaka i fenomenalna. Kao što sam rekao, znači, procenjuje se vrednost na oko 200.000 evra, što je ozbiljan skok u odnosu na prošlogodišnjih 120.000. Kao što sam sad pričao, znači oko 20 dana ima podele same. Ono što je zanimljivo, sad se raspitujemo, još malo paketića ostalo, hoćemo da malo i darujemo naše prijatelje, verne prijatelje Gorance, na gore. Tako da ćemo vjerojatno sada da odemo i do njih, da utvrdimo to prijateljstvo, da ako neko je nešto i čuo na loše o nama Srbima, pa da vidi da nije to tako i da malo raširimo i tamo osmehe, ali to je jedan manji broj paketića definitivno, ali što se tiče ovoga, mi smo pokrili bukvalno celo Kosovo i Metohiju. Ovo je kosovski deo, znači kad pričamo o samom Kosovu, znači ne ovde Metohiji, i tu živi dosta naših naroda, to svi znamo. Pogotovo sever Kosova i Metohije, ali nije zanemarljiv broj ni centralno Kosovo i Metohije, znači sa Gračanicom i svim selima okolo koje idu. Imamo Novo Brdo, imamo tamo Kamenički deo, Gnjilanski deo sa svim selima okolo, imamo Okovitine deo, imamo i to znači završamo taj kosovski deo. Znači kažu da je negde deo oba otprilike, ti možda bolje znaš geografiju, kažu da je gore. Ja sam istoričar. Ali geografiju možda znaš bolje, ali kažu da je gore deo oba gde je Štrpce, Štrpska planina, tu negde kaže da je oba te linije, Kosovo i Metohije, pa ako i tu gledamo Kosovo, to je opet taj naš narod, većinski koji živi. Ali smo imali priliku i da zbog malo paketića idemo i po tom Kosovu, samom kosovskom delu, to ćemo to ispričati sa kasnije, a imali smo po Metohijskom više. Tako da smo išli i u povratnička naselja, kao što su Osojane, kao što su Vidanje, išli smo i u naše, pa možda kažemo gde su ugrožena sela gore, Crkole, Banje, Suvo Grlo. Išli smo tamo, nekako nam je tamo, uvek nam je prelepo. Uvek kad tamo dođemo, toliko nam je lepo da nam se ne ide. I još smo sad imali posebnu priliku da iako je bilo malo hladno na način da je oko 0 stepeni, možda malo u plusu, nije bilo mnogo snega, sijalo je sunce. Znači, bukvalno onako prava prolećna atmosfera, deca prelepa, dobra, kulturna, vaspitana, dobri ljudi, gostoprimljivi. I neke pesme kad krenu pola paketića, na to znači kad dođe proleće pa čovjeku lepo na to puta 100, znači sve neko se bilo uklopilo. I onda s njima malo druži se, priča i ova neka sestra priča o svom bratu, kako on nešto radi, pa zajedno pevaju. Sve u svemu stvarno neki lepi trenuci. To su lepi trenuci i za njih, kao što sam već rekao, znači sama humanitarna akcija podele paketića. Nije humanitarno da se one najdu sa kiša. Humanitarno su ti trenuci koji se naprave u toj podeli. To je ono što u stvari najvrednije toga. Kad se dođe i kad se ti s njima malo pričaš, kad se nasmeješ, kad napraviš tu neki događaj. I to ono što kažem, znači oni to pamti. Neko vreme se pamti to, sigurno. I znači kad smo završili taj kosovski i metohijski deo, ostao nam je u stvari sever Kosova i Metohije. Evo sad ovo volim da pričam, ovo nam je to što smo juče čuli najsvežiji. Tako je. Išli smo na severu Kosova i Metohije, znači išli smo vamo, imam baš prelep predeo, Kolašinski deo. Gore u planini na 1000 i nešto, možda 1000, 1050, 1100, ne znam tačno, nadmorske visine, je selo Dren. Znači, to je bukvalno stalno gore zavejano, nepristupačno, mislim stalno, znači tokom zime. I mi smo imali priliku da ove godine doživimo malo to, kao i prošle naravno, ali i ove godine sad pričamo, imali smo priliku da malo doživimo tih njihovih surovih okolnosti i surove situacije. Znači, bilo je gore i malo i zaleđeno i zatrpano snegom i jedva smo se i okretali.
Malo su nam kola tu, da kažemo, i stradala, neki otišli delovi na motoru, neće vuče, neće ono, ali nema veze, sve je to mnogo vredilo. I nakon toga, znači nakon te podele i obilaska, znači samo Zubinog potoka i još sela Bube, znači nam gore selo Bube ima jedno iznad Zubinog potoka gore, ja bih rekao da je jedno pa 10 kilometara, gde deca svakodnevno, znači do škole, sva deca tu koja idu, svakodnevno do škole imaju 3,5 kilometra. Znači to je stvarno, to su nam rekli ljudi, znači nije onda gdje neko vozi, svaki dan peške 3,5 kilometra se ide. Kao ono u ona stara vremena kad smo slušali da su dede Išli po 7 km. tako, po 7, 10 bi bilo i gori primjera, po 10-15. Tako da smo i obišli i ta sela i nakon toga kad smo završili, to je sad bila ova subota koja je ova prethodna, nakon toga smo nedelju trebali da delimo isto paketiće, ali su zbog ove situacije oko ovog virusa odložena podela za samu nedelju od same nedelje za radne dane, da se okupe deca u školi pa da im tu podelimo. I onda smo rešili da uz pomoć oca Milomira iz Leposavića, kome se ovom prilikom zahvaljujem na logistici, obezbedio nam je terenska vozila i išli smo do baš udaljenih predela i sela, zaseoka, kada bukvalno jedno dete ima, znači ti imaš da baš onako uložiš truda da se dođe do njega i mi smo tako sa 2 automobila išli da izdelimo jedan paketić. 1, 3. I baš ono što smo napisali na našoj stranici, po meni, to je možda i utisak bio to putovanje, ima jedan dečak Mihajlo, naselje se zove, to kažu selo, ajde da kažemo naselje, Belo Brdo. To je gore iznad Leposavića, podno Kopaonika, ali možda kažemo podno vrha Kopaonika, jer stvarno ima dosta sije do njega. Stalno su i tu i odroni i mi smo imali problema da tu malo prođemo, ima kamenja dosta na putu, malo veće kamenja. I otišli smo gore, stigli do tih ljudi i eto, to je možda tužna situacija zbog baš tih loših uslova za život, gde nema ništa, gde je problem svaki, znači ne mogu sad da izdvojim bilo šta, svaki problem tu živeti. To je rudnik koji danas funkcioniše, oko 300 radnika ima, toliko smo nešto čuli, da ima od prošlogodišnjih 9 dece, a ima tu istoreno odeljenje škole, znači od prošlogodišnje 9 dece, ostalo je samo 3. Presele se ljudi, spuste se tu Lešak, spuste se Leposavić, prosto muka ih stisne. Stvarno je teško živjeti. I sad taj Mihajlo mali, kada pričamo sad o njemu, dečak se toliko obradovao našem dolasku. To je prvo bilo onako, svi su gledali kad smo mi tu došli još nekim tu džipovima, mislim, molili smo, znači sve zavejano bilo. I prvo su svi gledali kao malo s nekom bojažljivošću. Kad smo upoznali tu domaćine i 2 majke tu bile i tu neki stari ljudi, kad smo ih upoznali, posle neko vremena smo se opustili svi, to jest i oni prema nama. Prvo mali Mihajlo se toliko zaigrao sa ovim našom decom što je poveo brat Zoran, što je krenuo sa nama, da je po meni, ja sam to gledao, mi nismo mogli da odemo dugo odatle, ja nisam teo da pokrenem grupu da kaže da krećemo, samo smo pustili da se oni igraju. Znači to je jedna od najvećih humanitarnih akcija u ovoj podeli, znači što to dete, pored njega ima još 2 deca, ali su mali, negde oko godinu i po dana, a on je preškolac. Znači, jeste on sigurno u nedostatku vršnjaka i njemu je lepo i sa njima to. Hoće pamtiti čitavog života. Tako, a sad su došli njegovi vršnjaci otprilike, znači gde može da se grudvaju, guraju, da pravili smo Sneška i bukvalno kako smo to gledali, znači ako gledamo nema čovjek krene, šta ćemo sad, znači ne ide da razdvojimo sad njega od njih. Tako da je to bio jedan lep trenutak i ono što bi ja istakao i stvarno gore, kako su ti ljudi, prosti ljudi, bez nešto da oni imaju neke posebne poslove ili ne znam ja kako da se i oblače i ponašaju. Ti tako dobri, prosti ljudi, oni uopšte ne traže ništa. Znači ja sam i njih pitao, izdvojio sam na stranu domaćina, tog jedno zove se Dejan, čovek ne radi po šumi, kaže svaki dan 2 kamiona natovari drva, plaćaju mu za to dnevnicu i što opet nije mnogo, znači mnogo je 2 kamiona drva, a malo je dnevnica kad pogledaš 1-2 kamiona, 10-20 evra, mislim da je to, znači uopšte to nije mnogo para. Takva je sredina dole na Kosovu i Metohiji da prosto nisu velika primanja. I kad smo im ponudili, izvojio sam ga na stranu da ga ponudim, da ne bude ga možda sramota kad sam mu ponudio šta treba da se pomogne, sve, kaže jok more, ne treba ništa. I to prosto kad čovjek vidi, onako vidi u stvari jedne iskrene duše i borce i to baš ostavilo nas onako jak utisak. Ja sam mu dao broj telefona, ali vidim da čovjek bori i on sam izvukao iz njega da su sakupljali u opštini za neke lekove, nisam razumeo da za decu, za njega, pa smo mu dali broj telefona, zovi šta god treba. Čovjek bori, radi se, nema prste, vjerojatno isekao cirkular onaj, znači, ali vidi se da je pravi onaj borac, onaj gorštak, ono gore. I kad vidiš da takvi ljudi, a stvarno im treba, žive u blatu, u barakama, baš nema ljudi, nema dešavanja, nema ekonomije, nema ničega,
kad odbijaju pomoć tu, onda ostavi jak utisak na čoveka. To bi bilo dobro, eto, stalno ste na Kosovu i Metohiji, bilo bi dobro kada bi se i neke manje grupe ili ljudi češće odlazili da prosto vide da sve one muke i probleme koje oni imaju često umišljeno, kad se ode dole onda se vidi ko je to zapravo, kako to nije ništa u poređenju sa onim sa čim se naš narod dole nalazi, živi, bori i tako dalje, susreće. I zato je važno da se o ovim stvarima priča i hvala na prilici da možemo o tome da pričamo. I eto jedno pitanje možda za kraj, koje su aktivnosti u narednom periodu. Nadamo se da će ova godina po pitanju okupljanja i druženja biti jednostavnija, što bi puno koristilo uz već ove vaše kanale koje ste nove našli za nalaženje novca koji idu u prave ruke. Na taj način se njihova, zapravo novac bi se proširio, povećao, a samim tim bi i pomoć bila bolja. Tako je, pa eto završimo. Mi smo i kao organizacija najpoznatiji, tako smo i krenuli između ostalog i ti si tako išao sa nama, tako smo se upoznali, najpoznatiji po tome da vodimo na poklonička putovanja na Kosovo i Metohiju. To su poklonička putovanja, netipična baš, zato što nije da samo posjetimo glavne svetinje, već uvek volimo da svakom putovanju stavimo program da zađemo i u neka sela i mjesta gdje niko ne ide. I posmatrajući malo ljude, gledajući i pričajući sa njima, ja sam u stvari zaključio da ljudi, velika većina ljudi, da ne kažem svi, ali velika većina ljudi ima totalno pogrešnu sliku o samom Kosovu i Metohiji. Ljudi ne znaju kako je sve to. I ja verujem da, ako treba da s nekom brojkom da baratam, ja verujem da bar jedno 90-95% ljudi koji se vrati kaže da nije imao predstavu da je ovako. I svi se vraćaju drugačiji. Svi se vraćaju i sa nekim svojim željama za životom i za nekim drugim stvarima skromniji. I definitivno jeste jedna od važnijih stvari upravo to što si rekao, da se vode ljudi, da upoznaju, da vide. To jeste jedna od važnijih stvari i mi se trudimo da to i radimo. Da što više ljudi osjeti to Kosovo i Metohiju, da ga upozna, ali da ga osjeti. I ti si kad si nama na Kosovo, vidio si kako se to osjeti. Osjeti se energija neka, osjeti se posebno nešto, taj blagoslov, da ga tako nazovemo kako treba. Tako da što se toga tiče, da, to planiramo i hoćemo. Da Bog samo da je ova godina bude bolja nego prethodna. Mi smo prošle godine, iako je bila korona, uspjeli da u talasima, kako su nas i puštali, da odvedemo čak 500 ljudi na Kosovo i Metohiju u prethodnoj 2020. A ove godine sam Bog zna šta će biti. To je znači što se tiče putovanja. Da odgovorimo na ovo drugo pitanje što si rekao. Aktivnosti za naredni period. Pa evo završavamo, kao što smo rekli, ovo za Baniju sada. Treba da vidimo koliko će tu biti kada i eparhija Mileševska prebroji sada koliko smo tamo sakupili po tim humanitarnim kutijama po hramovima. Ovih dana pokrećemo uz blagoslov oca Jovana Radića u Prizrenu, a naravno i uz blagoslov Vladike. Pokrećemo i mi sakupljanje novčanih sredstava za crkvu, za obnovu crkve Svetog Nikole u Prizrenu, Rajkove crkve kako već zovu. Ne si imao priliku da ideš, da vidiš tamo. Znači, to je crkva, sad to smo je čuli jednu pametnu stvar, to je crkva, kažu, u dvorištu škole. Ali, gledajući slike od pre 100 godina, prota Milenko u Velikoj Hoči kaže, Zorana, kaže, jel ti misliš da je to crkva, kaže, u dvorištu škole? Kaže, ne, škola je u dvorištu crkve. To je logično. Oni su napravili tu školu u dvorištu crkve. Tako je. Tako da planiramo i tu da sakupimo neka sredstva, vidjet ćemo koliko bude, koliko god daje, znači donatori su od srca to sakupili, pa ćemo sprovesti tokom ovog mjeseca februara tu akciju. Nakon toga možda malo imamo vremena za pripremu, kreće nam već 2. maja je Vaskrs, znači kreće nam vaskršnje akcije, da ćemo da vidimo opet da ubacimo pomoć narodnoj kuhinji, porodicama, nekoj od crkava manastira. Nažalost, ne mogu kažem Bogu hvala, ali nažalost ima mnogo crkava i manastira da se izabere ko će se pomoći. To će vidimo gdje bude za mjesec, dva ta najveća potreba. A poslije ćemo da vidimo, poslije ide Vidovdan, ide i godina cela, pa samo da se nadamo, eto što kažu, da budemo živi, zdravi svi, da budemo na okupu i da pa ćemo tražiti svoje kanale kao i svi što tražimo, kao i vi ovdje i na televiziji, kao i svaka organizacija, kao i svako u svom poslu, to prosto je tako. Jeste i hvala na tome što radite i hvala što si bio gost televizije Hram i onako pun utisaka i emocija ispričao najnovije informacije sa Kosova i Metohije i želim vam puno sreće i uspjeha u daljem radu. Hvala tebi što si nazvao. Eto, ja se nadam da ćemo se vidjeti uskoro i nekom drugom prilikom, pa dogodine u Prizrenu što treba. Daće Bog, tako je. Hvala ti još jednom. Dragi gledalci, čuli smo Zorana Ćelića ispred humanitarne organizacije Svi za Kosmet. Sada ćemo poslušati muzičku numeru, pa se vraćamo u studiju da govorimo o etnologiji srpskog naroda. Słowa Izrail, poberezne są.
Gospodi, slava Tebi je. Hristos, svoja sila, Bog i Gospod, česna Marja, crkva bogoljetna, pojecivajuše, osvisa čista, Gospode, praznujuše. Slava Tebi, Gospodi, slava Tebi je. Boži se nam voli blaže, utrenujuši ti duši, ljubovodinu, ozarimo ljubusja, javljenje ti slave Boži, istinnago Boga, od mraka grijehovnago zivajuša. Slava Tebi, Gospodi, slava Tebi je. Žitelje svoje pore posticaje, moje zrana pa se kureju, ti nikomu pristaništu tvojemu pritek, popiju ti posljednjio ti život moj, mnogo milostive. Slava Tebi, Gospodi, slava Tebi je. Prosotavatelnu ubopeštom djelangel prepodobnim otrokom, a tereviše opaljajuše jebenerenije Božije, mučitelja uvešamo biti. Blagosloven jesi, Bože, Otec naši. Slava Tebi, Gospodi, slava Tebi je. I slava mene prepodobni grozu istočilje si, i pravedna Božetku vodoju opalile si, sjavo tvoriši prisetom moje žehotjeti, ja prevozno si posjadjeti. Slava Tebi, Gospodi, slava Tebi je. Boga čovjekom nevozможno vidjeti, na njegovo žene snejući ni angelsni iziravati, probojuže se čista jaja visja čelovjekom, slobodom oplošeno, Bože veličajuše s nebeskim i tvojim, tja Dragi gledalci, nastavljamo dalje s emisijom. Malo pre sam rekao kada sam odjavljivao gosta i pozdravljao se s njim da ćemo u nastavku emisije govoriti o etnologiji u Srba i stoga je moj gost Saša Srećković. Pomaže Bog i dobrodošli u studio televizije Hram. Mi smo se vidjeli od Badnje večeri. Bog vam pomaže. Dobro, bolje vas našao. Drago mi je da sam opet ovdje. Eto da malo sada teme budu šire nego što je bilo kada smo razgovarali za Badnje veče. Etnologija. Kakva je to nauka i zašto ste se vi odlučili da pođete putem vrsnog etnologa? Da, hvala i za to vrsni etnolog. Ja sam nekako više interdisciplinarno usmeren. Ali u svakom slučaju pokušat ću da u nekoliko rečenica pojasnim, ako je moguće, malo iskinem famu sa objašnjenja šta je to etnologija. Znači, jedna od naučnih disciplina, odnosno humanističkih disciplina, kako se to bliže određuje. Zapravo, nauka koja se bavi, opet iz mnogih definicija, pokušat ću da budem što koncizniji, koja se bavi narodnim tradicijskim aspektima kulture. Dobro je kada se, odnosno nije dobro, kada se i definicijom pokušava da se obuhvati ono što nauka nije. Ali u našem slučaju ja bih rekao da je to možda uputno. Etnologija se ne bavi toliko onim što je kultura i umetnost u nekom užem smislu. Naravno i time se bavi.
ali ne bavi se samo onom elitnom kulturom i proizvodima elitne kulture kakve možemo vidjeti u Narodnom muzeju, u Narodnom pozorištu, u Filharmoniji i tako dalje, mada opet ima i takvih primjera. Znači, prvenstveno radi se o nekim aspektima tradicijske narodne kulture. U našim uslovima je to pre svega bilo vezano za seoski narodni život. Dosta dugo vremena, sve tako reći doskora. Sada čini mi se da i sama etnologija, odnosno antropologija, kako je dodat taj naziv koji možda još više zbunjuje, pokušava da nađe svoj identitet, da kažem, u tom nekom nacionalnom, na nekom nacionalnom nivou. Ali je zaista uzbudljiva nauka i zbir, da kažem, tih znanja koje se odnose na tumačenje, odnosno objašnjenje, tumačenje porekla društava, društvenih organizacija, zatim raznih aspekata svakodnevnog života, da kažem, aspekata stanovanja, odevanja, ishrane i tako dalje, preko onih malo više duhovnih, kako da kažem, rituali, verovanja, narodna umetnost, ono što je nekad već malo zastarjeli termin folklor obuhvatao i tako dalje, i mnoge druge aspekte koji se odnose na taj narodni život. U našim uslovima dugo vremena se to odnosilo pre svega na tu ne toliko, neću da kažem, ne elitnu kulturu koja se odnosila na selo. Međutim, znamo da se i selo umeđu vremenu dosta promenilo. Tako da danas nema neke čvrste razmeđe, vododelnice između ruralne i urbane, da kažem, antropologije i etnologije. Zapravo možda je ta urbana, gradska etnologija, antropologija još čak ranjivija danas, s obzirom da vidimo sa promenama u svetu i promenama kod nas koliko se brzo pojedine pojave narodne, urbane i seoske kulture brzo menjaju, mnogi od njih i nepovratno gube i tako dalje. I najzad, ono što je nekako trend zadnjih godina u svetu, to je ta neko dijalektičko, kako da kažem, preplitanje između lokalnih kultura, znači ona proučava to dijalektičko preplitanje između lokalnih kultura, pre svega tradicijskih, u nekoj meri urođeničkih i onih nekih globalnih ekonomskih trendova koji manje ili više svi pogubno deluju na njih. Znači, ona ima mnogo formi, mnogo pristupa i tako da je zaista jedna vrlo uzbudljiva disciplina. Zašto ste vi pošli putem etnologije? Odnosno, jeste li vi želi da u svojstvu istraživača nalazite te razlike između grada i sela, odnosno života u gradu, selu, kroz istoriju i sve one nijanse koje etnologija donosi naukama kao što je recimo istorija ili kao što je sociologija ili kao što je, ne znam, arheologija i tako dalje. Da. Odličan šlagvor ste dali, upravo ono što sam i hteo zapravo da kažem. Zapravo, nekako me otac zainteresovao, negde bio sam još u gimnaziji, čini mi se. Ili ne, još uvijek sam bio u osnovnoj školi kada me zainteresovao za arheologiju. Možda je bio čisto sticaj okolnosti da nisu možda posebno bila atraktivna ta predavanja o arheologiji. Ja sam bio ta takozvana Šuvarova generacija, muzejsko-arhivski smer, tadašnji u 12. gimnaziji, i mnogo smo mi dobili korisnih znanja i informacija znači već smo imali predmet u gimnaziji, u srednjoj školi, znači etnologija, arheologija i tako dalje. Ja sam tu nekako prelomio. Ali vrlo dobru poentu ste dali, opet kako odrediti nešto na taj način što, da kažemo, to nije to. Znači, etnologija u sebi ima dosta i istorije. Zapravo, ona klasična istorija koja se bavila ključnim ličnostima, događajima, ratovima i tako dalje, mada znamo da novi trendovi istorije govore o svakodnevnom životu, znači u toj meri se dosta približavaju etnografiji. Ona je slična, znači, sa istorijom, ona je slična sa sociologijom, vrlo, vrlo slična, i po nekim konceptima, antropološkim teorijama, posebno u metodologiji. Isto je prilično slična sa psihologijom,
ali da kažem malo ima otklon u tome što se bavi psihologijom ljudskih zajednica, društava i tako dalje. U našim školama, da kažem klasičnim školama etnologije, ona je pre svega bila usmerena dosta dugo vremena i podrazumevala se možda u nekoj javnosti koja je to znala na proučavanje naroda, znači etnosa. Pre svega, pošto naravno je tako i ime nauke je izvedeno, međutim ona se bavi svim ljudskim zajednicama, svim konfesionalnim zajednicama, verskim zajednicama, ona se bavi i profesionalnim zajednicama, ona se bavi mnogim od tih aspekata ljudskih zajednica, odnosno nekim osnovnim principima i načelima ljudskog ponašanja u društvu, u zajednici, ponašanja i principa ljudskih institucija i tako dalje. Sve je to zapravo predmet etnologije. Ko su, da kažem, autoriteti u oblasti etnologije, što iz Srbije, što iz sveta? Odnosno, kada bi neko sad želeo da se bavi etnologijom ili da makar samo zna nešto o etnologiji, nešto pročita, čija bi imena bila ta koja bi trebalo da nađe u biblioteci i da njihova dela ne čitava, pročita, ali prosto da se upozna sa naukom. Da. Pa znate što, to je uvek prilično nezahvalno. Imamo mnogo eminentnih imena, hvala Bogu, koji su još uvek među nama, ali uz dužno poštovanje ja ću ih sad preskočiti jer bih verovatno propustio da imenujem neke druge značajne koji su isto, hvala Bogu, još uvek među nama. Ta neka osnovna, da kažem, linija tih imena ide bukvalno od neki prauzori etnologije su krenuli sa tom evolucionističkom školom koja je zapravo započela od Darwinove teorije i tako dalje. Međutim, odmah se zapravo kako se razvijala disciplina, ona je otišla u nekoliko pravaca, u pravac difuzionizma, znači neki suprotni koncepti koji ne govore toliko o evoluciji, nego da je zapravo ljudski duh, da kažem, univerzalan i da se te ljudske tvorevine da su se širile koncentričnim krugovima. Znači ima posebno američka škola, zatim evropska škola difuzionizma i tako dalje. Malo kasnije su etnolozi, antropolozi počeli da se bave mnogo jasnije strukturom i funkcijom savremenih društava i institucija, preko Bronislava Malinovskog, Radcliffe Browna, mnoge. Psihološka škola Ruth Benedict, Margaret Mead, do, da kažem, korifeja strukturalne antropologije Claude Lévi-Straussa. Recimo, to su samo neka, znači, od najvažnijih imena. Kod nas, naravno, nikako ne treba propustiti naše stare profesore i učitelje Tihomira Đorđevića, Jovana Erdeljanovića, Borivoja Drobnjakovića, da kažem, u novije vreme mnoga druga imena, Nikolu Pavkovića, Petra Vlahovića i tako dalje. Među etnološkim, kako da kažem, relevantnim autoritetima se više bavili folklorom i nekim drugim aspektima koji su vrlo srodni, naravno, a posebno za religiju je važan veliki profesor i učitelj Veselin Čajkanović. Tako da, eto, ja i sad sam verovatno propustio, ali nemamo na kraju krajeva ni dovoljno vremena da da pomenemo mnoge velikane na čijim ramenima stojimo, da tako se slikovito izrazim. To je dobro što naša nauka kroz istoriju imala puno dobrih i svetlih primjera i da se danas možemo s ponosom dičiti njihovim radom i iz tog rada puno stvari naučiti. Ono što sad mene interesuje, a što bi eto vi kao stručno lice meni mogli da pojasnite, verujem i jednom delu naših gledalaca koji vole da gledaju naš program, dolazak Slovena na Balkan i njihov oni su živjeli nekim paganskim životom, ali koliko ih je prihvatanje hrišćanstva promenilo, odnosno da li ste vi u vašim istraživanjima došli do nekih odgovora na ovo pitanje, odnosno do opisa kako žive Sloveni dolaskom na Balkan, a kako posle prihvatanja hrišćanstva?
Dobro, ja lično nisam, da kažem, podrobnije se bavio time, ali naravno učili smo, to je, da kažem, osnovno gradivo koje i za etnologe i tako dalje. Zapravo, ne samo staroslovensko stanovništvo, nego oni starosedeoci Balkana, o kojima znamo malo više iz arheologije i etnogeneze, također su imale svoj, kako da kažem, neki religiozno-duhovni sloj, ako se to može tako nazvati. Tako da mnoge običaji i verovanja su zapravo neraskidivo povezani. Znači, postoji neka osnovna linija, neki osnovni trend koji govori o obožavanju i poštovanju prirode, prirodnih sila, stvaraoca na način kako su ga naši preci, tih stari preci predstavljali, na šta je kasnije su došli novi religiozni slojevi i najzad organizovana monoteistička, u našem slučaju hrišćanska religija kod starih Slovena i kod Srba. I to je i dan danas skoro nerazlučivo povezano međusobno. Imamo, recimo, u Božiću, o čemu smo pričali skoro, mnoge te paganske elemente koji su vrlo živopisni i koji su se na harmoničan način proželi sa hrišćanskim običajima, hrišćanskim pogledom na svet. A opet, kako da kažem, neka hrišćanska doktrina i ona žitije svetaca, najkonkretnije Svetog Save, u velikoj meri su ušli u narodnu legendu. Tako da se opet narod je kroz svoju prizmu svojih pogleda na svet, verovanja i tako dalje, koji su od uvek bili manje ili više povezani sa tim paganskim verovanjima, i neke realne ili manje realne pojedinosti iz života Svetog Save u mnogim legendama širom cele Srbije na taj način elaborirali, da tako kažem. Tako da zaista je nerazlučivo i najzad i pomenuti Veselin Čajkanović se dosta bavio svime time. Znači, kult predaka, kult pokojnika, on smatra da je u mnogim i hrišćanskim, kako da kažem, etabliranim praznicima i u mnogim starijim verovanjima da je prisutan i da je prisutan zapravo do dan danas. Kada pričamo o tim starim vremenima, vaša institucija ispred koje dolazite, odnosno instituciju koju radite, čuva i krije, odnosno prikazuje narodu brojne od ovih pomenutih stvari. Kako je institucija uspela da izdrži godinu iza nas u tom nekom smislu, obzirom da je bilo dosta zatvaranja i da ljudi nisu mogli tek tako da obilaze kulturne institucije, i šta je ono na čemu vi radite i na čemu ćete raditi u narednom periodu? Vi lično kao vi. Da. I pored toga mi, kao i većina institucija, cijelo proleće nismo radili. Znači, radili smo od kuće, to jest. I to, kako da kažem, to je i prilika za neki skoncentrisani rad, za pisanje radova i tako dalje, ali bez druženja, bez stručne komunikacije, bez kontakta na kraju krajeva sa publikom je vrlo teško. Digitalni mediji to nikad ne mogu da zamene u punoj meri, ali dobro, na neki način su kompenzovani taj nedostatak ove fizičke komunikacije, odnosno kontakata i komunikacije. Mi smo sve vreme se trudili da održimo neki smisao. Tako da je bilo par zaista na kraju vrlo lepih izložbi. Izložba darova, novih akvizicija letos u Etnografskom muzeju, pa izložba narodnih muzičkih instrumenta i ovo najskorije, izuzetno vizualno i, da kažem, i temeljno koncipirana i izuzetno vizualno dobro postavljena izložba dvoprežnih čarapa. I to je naravno i poziv za naše posetioce i publiku. Znači, postoji ta neprekinuta linija aktivnosti Etnografskog muzeja. Moja malenkost, lično se bavim raznim aspektima rada na nematerijalnom kulturnom nasleđu. Znači, što je relativno novi trend koji je nastao od UNESCO-ve konvencije pre koliko već 17-18 godina.
ali zapravo mnogi od tih pristupa su bili prisutni, posebno predmet delatnosti, običaji, folklor, da kažem, umetničke tradicije, stari zanati, tradicionalna znanje o prirodi i tako dalje. Sve je to zapravo u korpusu nematerijalnog kulturnog nasljeđa, samo je sada metodologija shodno vremenu vrlo određena u tom smislu. Treba popisati i ako je moguće sačuvati ono što je još danas postoji. Mnogi od lepih tradicija više nisu žive, da tako kažem. Imamo po nekom filmu, imamo u knjigama izvešće o tome, ali ono što danas još je preostalo, to vredi čuvati i to je, kako da kažem, neka misija rada na nematerijalnom nasleđu. Veoma težak posao i veoma složen posao i posao koji na prvi pogled ne deluje tako, a zapravo je neki temelj iz koga će kasnije naučnici pisati svoje radove, studenti učiti i prenositi dalje znanje koje su stekli od ovog vašeg osnova odakle ste vi krenuli. Želim vam puno uspeha i sreće i zdravlja u daljem radu. Hvala također. Hvala vam i da, ako Bog da, uskoro opet budete gost naše televizije i da govorimo o nekoj izložbi ili nekom radu pojedinačno, a ne ovako okvirno, ali svakako je ovo bilo korisno i važno da se prosto ljudi upoznaju sa naukom, a i sa vama kao stručnjakom i radnikom u kulturi i nauci. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama. Dragi gledalci, bio je gospodin Saša Srećković, etnolog, a pred toga smo razgovarali sa gospodinom Zoranom Ćirićem ispred humanitarne organizacije Svi za Kosmet. Verujem da ste uživali u našoj emisiji današnjoj i da ćete ostati uz naš program do kraja večeri jer ste navikli da na ovom programu imate uvek kvalitetan sadržaj. Hvala vam na pažnji, doviđenja i zdravi bili. Kad se